Poštovani gledatelji studija Akord i Zenge TV-a, dobrodošli na ovu utakmicu četvrtfinala Copa del Rey, znači španskog kupa kralja. Igraju na Nou Campu Barcelone i Espanjol. Nakon prve utakmice Espanjol je pobjedio Barsu sa 1:0, a bit ćemo sada revanš. To je veliki katalonski derbi, da. Camp Nou, lopta. Evo je Španska, 5 minuta svakako. Noć. To je vrijeme. Ter Stegen, Piqué, Munti, Nelson, Semedo, Alba, Busquets, Rakić, Iniesta, Messi, Suarez, Dembele. Ter Stegen ne mora Silesen igrati. Silesen i umjesto njega Vermaelen. Busquets će zamijeniti Gomes, Mata, Rafinha. To je najveći tim Barcelona, izlazi ti Espanjoli da na Nou Campu u Barceloni. Evo ga. Martinez, Diop. I evo nas na Camp Nou u Barceloni, gdje igraju Barcelona i Espanjol u utakmici Copa del Rey. Bar Espanjol. Počinje derbi. Andrej Gomes, Ivan Rakitić, El kralja, jednog od najvećih kraljeva u fudbalu. Messi, Luis Suarez, pušta se na Dembela, offside. I jeste, nema šta, offside. Odlučio sam da odradim cijeli tolk. Što se igra jedna utakmica, da se igra više utakmica ne bi. Što se večeras igra ta zadnja utakmica Kupa kralja, tu ćemo odraditi utakmicu pa ćemo vidjeti. Vermaelen. Nekako su uspjeli izbiti Barcelonin igrača u opticu iz svoga korneja, iz ovoga se šutneta. Sjajni Rakitić, ide na Suareza. Suareza Messija i Messi uspio slomiti tog njihovog igrača. Semedo, vara Semeda. Ovdje Barsi trebaju 2 gola da bi se kvalificirali za narodno polufinale Copa del Rey. Dembele je sjajni igrač koji je došao iz Borussia iz Dortmunda. Sjajni su klopio, zamijenio je dobro Neymara koji je otišao na put Pariza. Dembele, odgurao se. Dembele, dobra lopta. Messi! Ništa. Ovo je lahko za golmana Espanjola. Trenutno još 0:0 na Nou Campu. Ispunjeno do posljednjeg mjesta. Jordi Alba, Stark. Dembele. I loš pas. Mislio je put Suarez, ali nije uspio na Suareza da se lopta uputi. Dobra. Andre Gomes što krade. I Andrej Ivanov uzme loptu. Njegova je reprezentacija u Ligi nacija u grupi sa Engleskom i Španijom baš. Selekcija Bosne i Hercegovine u grupi sa reprezentacijama Austrije i Sjeverne Irske koji počinje u septembru. Prva ide u veći rang, a zadnja ispada u C diviziju, gdje su tamo i reprezentacija Srbije i Crne Gore zajedno u grupi, zajedno s Rumunijom i Litvanijom. Haha, to će biti zaista dobre grupe, zaista. Semedo, loše na Semeda. Semedo tu loše odreagovao je loše Semedo.
Ovaj meč imate priliku da prenosi, kako se kaže, Arena Sport sutra. 21 sat i 30 minuta. Messi ima onu šansu, Messi. Blok. Iniesta. Ništa. I dalje 0-0, nevjerojatno, 35 minut, dobro. Trude se Barcelonina i trude se igrači Španjola da ne prime koji pogodak. Koji bi... Španjol je imao jednu opasnu šansu kad je Barcelona se iščupala. Ali Andre Gomes odigrao u sjajnu utakmicu, ovo igra zaista za Barcelonu. Nije uspio polomiti ovdje Messi igrača. Ma daj, sudija! Zašto se igraš taj faul kad nije bilo? I ništa, pored gola Silesana. Štirao je Hernan Perez. Sjajni. 42. minut utakmice Copa del Rey, četvrtfinale. Na Nou Campu, trenutno je 0-0. Jao, pasa. Jao, akcija. Lomi Messi. I nije uspio slomiti. Ivane, dobar si. Uđi tu. Uđi, sjajno. I prva ozbiljna šansa, ništa, 0-0, prvo povrijeme završeno. Ima je Luis Suarez ovu šansu da donese Barceloni, barem jedan u prvom povremenu, ali bit će teško Barceloni da se ovdje vrati. Da osigura kod mene penale, a u pravome utakmici produžetke. Trenutno je 0-0. I evo nas, herzlich willkommen in der zweite Halbzeit dieses Spiel Copa del Rey. FC Barcelona gegen den Espanyol Barcelona, Copa del Rey, Viertelfinale, Spanische Pokal. Hier. Ivane, mogu vas još ići, ajde, ne vezi. To je tvoja odluka bilo da ti... Bravo, Ousmane Dembele, sjajni igrač koji se došao čak iz velikog kluba, iz Dortmunda. Sad nastoji tvoj kolega, bivši klubski kolega Pierre-Emerick Aubameyang da oduži svoj isto bokiš kao ti. Messi, zamalo. Falilo je sekunda da zabije pogodak ovdje na Nou Campu, Španjolu, gradskom rivalu. Fauli su, milimetar su ga dodjeljivali. Golman je fenomenalnu intervenciju. Dembele, još jedna dobra šansa. Dembele provozao je odbranu Espanjola, ali nije zabio, nažalost, pogodak. Naredne ćemo prenositi DFB pokal kad bude bilo utakmice, četvrtfinala također. Pošto nemamo Paderborna, nećemo Bayerna. Pošto nemamo baš Paderborna utakmicama pokala. Točno tako nemamo Paderborna. Možda ćemo na PES-u. Sviježe 13. Imamo tamo Paderborn. Jo, pa gdje bježi Rakitiću? Rakitić spasio gol Espanjola, nevjerovatno. Da Rakitić spašava gol Espanjola. Ili Iniesta. Ili Rakitić ili Iniesta, sad ne znam trenutno ko je spasio. Ali Budala je spasio neka pogodak. Mogo je Barca sad gol, ovaj konj. Neko je spasio, ne znam se ko je. Faul. Messi, čist gol je spašen, nevjerovatno. Da i to ima. Ili je Rakitić, ili je Iniesta, neko od njega dvojice uspio spasiti gol u ovoj utakmici. Još ako prijem je gol Rakitić ili ovaj najbolje. 100%. Sjajno, na kraju se izvada u Jevo s Barcelona spasila. Šut. Siguran. 70. minuta još je neriješeno. S ovim rezultatom bi